upala tu pece deye namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasewe ina magampangi matinro ita ningare kaya kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji bi napai dua lampa na baca tulis gilingan ni barisi dia saya gaji ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah okui matanra lada keka iya ko jumai ina iya nenre pakatok ba ko mimbara ina deje ga pura menre matan na bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Sidendang Rapang yang insyaallah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasabah iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kuilalang ngati pong Allah Ta'ala makataniwi tonci iya ko alena melok patamay madibola rilalan na atita idi na tau mau pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tahu macilaka degaga maladda na khawatir kasinin na tahu pandritay kecuali atas sila-silangan na rekoyolo inalagga tapak na nanyanyawana magkon na naruto mangilaw ipong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pariyo kana tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang okosiki masapari masigi okosiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko puraki masampajanisa atau okoy lalan na sampajanisa suju pacapuran na tanya kameman ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini akan meman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tade napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya na ro yasang sapari tamapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng
Ia matoto na pake tau pandrite nangka nasam maka da sampajat tepat tu. Ia ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi. Ia kotakko mati ki ripal lawangan na ia isay wesi bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lagi. Ia ko to masarat to mak beresal lato. Jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuye. Ia ro beresal lawa abiwe iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mako mana tuh? Jadi ya idi pasapari idi tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moi nama ko mana mau tu decenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pingetatto kami maniati tapalamperi sunga kupot ta sempo yang adale kuna waddi nga makaroba ta pemang iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu idi na tau rogi idi tau rogi. Ia nasampaja tapapat tu makada ko pisay na pay sambung itutu si kopura isa subo pa sinisambung ina idi na taw macilaka magay na lima ni hatuman ne masampaja ne ko magosip ki sita ngajang da bangkaro dito 25 menit di na tu nagan na yasokongan naman gare iya na ronasang hadesa na nabita angka narampe ale na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiya ilimiddin aga nasang makada iya ro nabita makada umatku adalah umat yang terbaik. Iya ro umatku umat kami na makasing mau pa nasabak magi nasalai si dedeceng manuju loko si dedeceng. Iya na ro yasang mata jawat tu sampajam. Iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalange nasabak na takdir kangi pong Allah Ta'ala mate ne kia pura ini akan ni untuk maki buat deceng. Iya na ro pas sabarang naidi salenge kakalki okko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga esangnya kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga padahal amala terbatas. Nasaba usumuro di nasyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigau decing. Iya koto mate jalang imat teru pahalay. Yan to ampay paralula da iya sanginiya. Ini yang penting papahangi ki jolo nasaba de na yamanan na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananunga decing iya termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to sukuru na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya musuju na to sukuru na maga pa ya rode nang kana kalicuaro. Cuma me perlu me maka da ipakanja-kanjaking ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulisi garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja en ka to tunang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angka to nang ka to ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero. Ilaw ni kupong Allah Ta'ala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu o ko jenne na ipajana denu le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja peringeran ako mak jenne de to nule matujui peringeran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kulala sampajang. Kang angka je dua baca la yula to
Ia kotor rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Ia ko ulama papiki maka dela yulangi gangka akatalu. Ia ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi makada aga bedaner. Ia ko ulama ulangi pemang. Ia ko ulama papiki ulama fikih sangi pukaha ulama hukum makada yulangi gangka akatalu. Ia ko patasawpu makada tak bagi telu. Si salah itu. Pada kata kira-kira kau maka ada yulangnya katalu si bawai bagi telu. Ade. Kaya sa yulang katalu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulangi. Ya kau patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Ya kau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasujuk mana ngisinin na napasummu pakitamu paritalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngikulo na pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na wat kalemu sel wat di makada utumu toga mapat di lakai ga mapat di ulue ga ciapa aja orewe ga ciapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasujuk sinin na lasai napayilaw makada puang talaggarang nga iya. Yan na ron kada tak bagi telu denah kada yulangnya ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai rilalan wa takkalewe. Kegayasang pakita na pasue akalang ipasuju manang. Yan na ro ipasompa yolo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe lasai garo mas'ala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamu ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi. Apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah engka tau dega gain ran na tapi tu lima pangiwasi babay nina engka tau dega gain ran na angkain ran na makai ka tapi akoro rumah tangga na engka tau anak na tu lima pakiri-kiri dia mangkalinga baca tapi maka kanja matuan na si bawa bayi nina engka tau maka kanja anak na tapi matuan na tu lima pakiri-kiri engka tau makanja matuan na makanja anak na makanja bayi nina bali bola na siya tuline masih salah jadi engka mana tu masalah na tau engka nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe pole ri pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tay pa ay maka dito pandritenang katau dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala tu nasaba binami tu pong Allah Ta'ala ya tu yan na tu ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manang ya na madari to borro kada hitay di wijat tadi itu galau salah borro ni ro taka borro ni yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui di manang kana anak makwa mapakire-kire iya na tutulilaw na madarito tu iya to nanak bata itu iya to madece matu kumaraja metetay magay tulilaw doang yan na to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo iya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampa ja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro bata itu lilaw doang de itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahang iya ro sinin na masalah ang kihadapi asaba ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramadecing nga umakku magkasiwel ko ridi tolli hilalay manyamangnya tapi iya ko tolli ko manyamangnya na din alaw tolli masusay supaya din na mabela puluki di po
Namo je tu di makoto. Yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kin ka makiro di pada mati itu kutuli kiringan ya gaga na lengi dale po Allah taala na de na to melo masampajang na tahasi sangi na kali iya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ay ka makiro jadi idi matomil lawi yan na to biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong ina itamano warungin na lawimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na puwa napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalen no pacoba napay mainga idi metumilawi makiro jajaja ta salapahangnya jitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe ki. Nah, itu. Jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya konakan na konapolei ko susah ilodokko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongange ya na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kan itu. Iya kok anu pura napatan tu po Allah Taala na to milaw doang. Wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi. Si sabbu tau si wani umat na nabi ta ko ramalangi tu. Kali talupul ni kada. Si sabbu tau si wani na bebaskan po Allah Taala iya angkai asan na tarokyo ko neraka. Makanya tu agi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya roh. Gitu. Iya, jadi ilawi nasabak sisa bu tahu tu ipalepa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya resangnya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turan no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turan no boleh pamasin na po Allah Taala. Na po Allah Taala mato mak. Iya pamaseku, ya se ininya caiku. Coba. Jadi namu masukara po Allah Taala ko di makadawe atakku, tapi iya kong kadi mapala tauba ya se pamasin na po Allah Taala. Ya se. Ya aja tamangingi malolisu apa ang kami matuji tiasa dosa langganan angka pada may makun rey pura nikamat na tulang kamu pimaca copak dosa langganan itu ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita makoasi itu dosa langganan kami matu makotu pura ni na tobaka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi mana dasar macam ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, terliang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, angka maka iya deule sa disalayaro kami tu mako tu. Maka dia ya dina deule tahang itimuku kong kagagah. Itu angka mako tu. Angka tu ko mima bicara di naway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni napau. Pura pitu mati nak astagfirullah majani aja rona na pero mainga maka bos tengah pirula sisa na ba aja naruntu sina pausi ina tiasa dosa langganan jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji puang Allah Taala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de maka de at-tawwabin denah kada at-taibin yakin maka de at-taibin cica mitoba tapi maka de at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Taala iya tu iro ta gang kuliang ya tu ampai di oko gama salengi maka moy galalang pak ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki
Iya ko i-ranking ya. I-ranking ibadah. Pada kemana tuh? Kaya kung kita kapoy kira-kira pa dito to na yung mananatay mo limacho ito ang inabita. Maka da suku ba pada si denulay. Apa ang kataw masikit? Kataw taw makuto. Ang kataw ko suruh mas sidak ka. Sikit maga. Iya, betul kan mas bere mo tu tapi metay reking. Pura mo ipasa sih. Itu mas sumbang inasang maka kutana agam gorangi akin bawa kapapakutanan tanana bere bawan nah. Iya, kataw makuto. Ang kataw taw maka lomo. Tapi cidi upasangan aja lalu tamasik. Aja abas sakit. Bas sakit. Desi sa gagas ngaran na taw seke pa namo taw seke cacat tu. Yan ang kataw masike pa dega mate taw seke dega taw tari. Iya nang kataw kat di mate de na tari te tulis sikap di anim. Betul kan laba ni kikiri galami tu. Dega si kode mita. Lao si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu nisang ini te makada marak na makada ambo upa na sekat di patau biasa ya batu na tu de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja ta masek awas sakit yo po ko mabas sa ye tau tak ka janna te ko mati laba kasi tau de cing tau patu besan okay. Biasa lalu tuh kataw makada iya na de na tama suruga makuran itaw te na tama suruga. Desa makotu gitu iya lo istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami ang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba ero lalonero tahu pakanja na yero tapos makin nabita isa suruga yero sisa na mak boleh mate si tanang kataw lalo makada sahaba tahu pakalilian na sipa na yero makin nabita tahu isa naraka yero. Jadi ternyata nasabak narampe madeceng ite makan bita tahu isa suruga. Jadi nang kataw mate nak kada tahu tahu pakanjaan na. Yan na niya din na tama suruga ay makurah-kurah ni tahu din na tama. Berarti tahu madeceng itu. Iya. Makanja ko tomate nang kataw makor. Poko tulis sikap dian ni mitaw. Dega kataw jadi aja tamasik. Pada itu gaga pasapari. Gaga. Dega rewo pilo bolana. Jadi nah sebab itu pasidak ke makadameti alladzina yunfikuna fis sarrai wad darrai. Ente alladzina yunfikuna tau angkai masidaka fis sarrai riwattu masagenana wad darrai nan nia riwattu macipina. Yan tiasa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo punggawa de na di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo de na di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka selema aga tanran atau matepa narampi pong Allah Taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakedok ko atin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya mbak saya tapahang biasa manangi anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu ta kalolo nang kanak daray pujila nape natap putay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo napninah kadana te marwah marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya kumakadai pak bange Allahu akbar natapang kakedok berarti itu orang beriman iya ko pada mui ai tannya apa nape salang iya korangnya rampi. Maka kira-kira kok bang ita yang kagak kedong. Ya gangkul yang ini. Nah sama itu tingkatan selang tau mata pa buana takwa ya sik na yero ihsan. De nagacau tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ita na tumabasa mapasi wala deceng mi asanna. Iya ko na pau deceng ita ni pau deceto mapasi wala deceng mi asanna.
Tapi ya ko masik ke ita maka dia pun Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Iya pun Allah Ta'ala ina na pujila da tau angka ihsan. Iya. Jadi akong kabali bolata masekke ay sukuru ni nang kabali bolata masekke tulitalin niya gaga. Yan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Yan na tiyasang ihsan. Yo pwede ko masekke ite tumakalan to siya kaperangan. Baran na chow si selemo to aja yolo ang kamatuto nang kanasa mo papitatoy ko itu ide na ko ihsan iya ya ko ihsan mapideceng yo pwede ko mani mambasate sorong apa to makar biji nalurang ni matu ko ani itan niya to mapasiwala decem ya sananya to iya mi ko maja itay na to makanja ya na riasam maki buah deceng iya na to na pujila da po Allah Ta'ala tapi maraji-raji di iya na to nakatalu aga-aga to wala idece tau mapija elokoriko wala kung katau mapija lokori di betungan na paujaki nagaki wala idece tuli ilaw dongang yang kedua oto ko makasiwer di batu mana tinro na tau sampai jatah haju nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banibi onron na tu pamase na po ang Allah Ta'ala na paturong ko lino ina macawi pamase na po ang Allah Ta'ala ilaw doni namodon ra kami sampaja tajama ilaw doni makade na bitta melo gotama suruga masage na lalang mola demo antri besa kilo pasarap pa din na sopasa makole ba tu bati tama suruga mo may kolari iko manipit pintu na suruga kay kami mola tama ya dahulunal jannata salam na samita pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama nomor si diwala idece tau mapija la koriko oto ko masampaja riwatu mamana tinro na tawe nomor talu wajarangin ran na tau makin ranga jung pasaway bali bolata macicil motor ini palepa insyaallah tama ki suruga dena metta talumo jadi latu tate siya ka Pak Usman de Pak engkau mangka kegiatan meta-meta sa dinapakalo ko sa pari jadi dito je ume pajai wibu makutana mak makadalatu tate siya ka kemudian makada ka ona iya ro pakasibiangnya tak bagi motu kegi tonroy ang kamana motu suruh ga capan tau mati nulu masidaka kay tarongi capan ang kalalo tu tau masumba nasa nabita deni pares samala de ang kakuhan desa ba lulong pura na pengajian na guru ta kaya Sri Kasman LC guru kami usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi ta angka tahu oko surimonri napai malala lau pada masar ni jempuk denal tu pada masar napai malala pada kadami kilo pasarap pangi pasipulung napai malala oko baranti ni jempuk na makadai pong Allah Ta'ala lau ko mualay yaro atakku yaro lau mualay bawa ke ila rafiqil a'la pilreka nga okon roh kami na matandre iya naronak kada yaro tay pak siya to ko malala ni tesi pada si tanga makadawing kayano makutana makigiyano na nang kakisibaw malala nari po ang Allah Ta'ala na pinri kon roh kami na matandre jadi dena law pada masar si pulong deto ni timbang nga mala na deto nalalo ko lente ang siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade had desa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makada niga sumbangi biasa ni masidak ka de ni risa makada niga sidakai si bawi ro tau sidakai de to ni sangi makada di sidakai biasa niga depa man rasa memang depa maka tapi ko charano Ustaz maka
aja dia. Pada koki masigi karena Allah irisang. Makuye. Nama kay ka pesantren pokok sira ben ka bente angka ulu ala angka sa din na pasae. May ka pesantren pakapala korang, may ka. Kato pesantren na napimpingi guru tas wahidi ngarapani oko pabar sahati jadi makai ka pesantren tatalipungi ban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko tu pakire miskin oko tu masiko la makapala ko makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana si ulang ko makadai 250 atau ko makka 500 sabu iya talenga ci dia nana oko tu utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodangi maka daya wajaran nih milau toka yang tapasi runtuk ka tataras perkaban nih jadi aron anak masih sekolah deni ris sama kada ni kay bantu salah sai matu makapal nato si runtuk ina danang kaniris sama kada iya biasa wajaran nih anak batu na masih sekolah iya anak ede tonis sangi maka daya biasa bantu ka ya naronasa roha desa tau masidakai deni sangi maka dani kana sidakai tau isidakai de tonis sangi makadani ga sidakai yo pokoi tay nay bantu nasu makada de tu musala say kinetanya iya kay kagani mamula ni mo bantu nayitay na nayita ni mano nasa wah iya tu biasa mano ya loy mo basi to yo poko de na nirisang ale na de tonis sangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na yatingin na payali ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulengan ni sapaki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti denis sangi tatalipong iban ni nama di mo to denis sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja nati sangi kadaban ni atan na po ang Allah Ta'ala Pak iya tu je tu mas sumbang yang dari to kaje tak kajenna maka iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang ngasan na tepu iya ko 20 sabu po Allah Taala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tay tapu ya ko 20 sabu sa na po Allah Taala maka di po Allah Taala banyo na 20 bisa buda sumaga ya na pinangkurang ya ko si di juta sa na napatama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut suul adab itu salah satu orang yang suul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakia na pak ya ko cek de ipongnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko idi ko ka anak ta na yala aja na napuang itu nak ta yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tapu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok na tapu sana maka kira-kira ya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu po Allah Taala papinangkurang kalalu ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesuladap kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaya yawana cek de iro iya ko de tu lima kadwe de tu ya ule makitu sa sapak masuli-suli ko maku itu neko nana itu masih kola megaiga tu ya to na ko masumbangi aja to na titay makada di siya gaya sumbang aja na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilengang lalo tapatama ni aja na titay po nga lata lama to makada ya to tak kumaling ade na bilangan ade to baliwo bilangan yung parewa kangi hade sa ko siya to yo po kumalaw liswi lime pura sigat tangi soro sitama itu 5 deke si salah tuh jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko de gaga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de ya nang kataw masumbang namo puji riale namo kapujem mi ko masumbang melo miyachang dega ka apalan nalolong ako na sumbangan tapi kinri malolo masumbang
dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbang. Panginoon naman ito ko pong Allah Ta'ala. Po, wilawi tau matarimay nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Puang iya ro tau matarimay pasidak. Kapuang nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuye. Degaga tau matarima pasidak kariya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi riya. Tau mak berewe. Makanya iya ko tau dena riya milaw dong. Namo riya iya matu wat dito itarima pasidak. Karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kan. Yang kedua, engkau pa pangilawan na bita, aga pangilawan na. Puang. Talengi apalang tau angkay puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hambamu. Jadi na tu ampai kong kaaga ya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni re. Dina koro. Berengi iya makanja supaya Mario itarimai namoria ki angka apalah talolongan tanya mi pahala pasidaka. Aga pale pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi mak baca kalau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitan niya apalah sumbangan nalolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng ya na tu ampai maka dia nabi tabassum kapi ahika wajhika laka sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu ko tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa tappa masanang atinna. Weh basta payano para dega gayaling. Magai weh mi cawa-cawa ko tu si runtu ya na rumah kada menggembirakan. Ipuryoran nui inamuti di pacar me ko to lipuryoran nui te betungan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat topalan itu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina to lipit tau to lia cairi maka mani aman angkat tau mako itu jere itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datang matakko pole dara itu matakko pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranaka bupalen der we tanga bunatakko na latu bola to limanan na bayne na katonya na mapakire-kire ini ka tahu stres mana ide to matakko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palanda jamo tak kada je Pak mandari megatoje tu to tulis tangi na salahkang. Yana cakar udah nasa sita sih. Padahal maka dia setangan dia juga kasih upi dok bermasalah. Itu iya jadi dia angkat tu tahu Pak cede setangan sih na cede. Iya nama pura nama jenne. Mabele-bele itu setangan. Pada kau pangyon nae deh kan mak galere setangan maka bela. Maka rapi itu cakar udu tanya saya tak apa cakar udu itu namo malaikat. Iya malaikat apa cakar udu tu. Taman ni sah. Bakoni roh. Upala tu IPC dia ya. Namo tu malaikat pacakaru duti teh. Iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasewe ina magampagi matinro. Ita ni gare kay kawat tu cakaru duti nomor si dia ko mangaji bi. Napai dua lampa na baca tulis gilingan ni barisi dia se gaji nai. Ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setangi, ina tu mangaji na tu, made ni setangi. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin, ya ko Umar milaw do nalakda, mangaji nalakda supaya made setangi. Apa ya nilakda mo ya tu, made setangi. Aja tak ada setannya resonansi malaikat. Yang kedua, kay kawat tu na to cakarudu, ya ko to masikiri. Mako mo ipacan ne bilang-bilang tak dinda bawa ki. Matin si kahay. Itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, iya ko pacarama. Weh, maga manajit na kabako. Mata tulimelo si kerapakam. Na makandango ko balarondangin latu je subuh deh na marigaga. Iya mana ko stase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matana. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matan rala da kega.
Iya ko jumai. Ina re pa katok ba ko mimbara ina daje gaga pura mimen re mantan na bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Yana tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat. Tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setangi we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan itu deh aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kau bola deh namanya matinro matai koto monro ai macam makanya itu bola tuh nulle makurangi waktu yung rima sampaja nulle makurangi mangaju ko tuh ina tuh nah kada nabi telah tajal buyutakum makabira ajung pajiki buruk longi bolamu. Jadi rosan pajasunak bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu. Yan ang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola WC bakamara. Iya, ya ko tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais. Lari masuk setannya loki kamara. Deje makanya onron. Iya totai patama si oki kamara monron na tuliok ko pero setange malaw lisu tuli male ba ko tilalang. Apa idi mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sama tuli sigaroy. Itu ampe to pandita dulu na pasarangnya mako ko ina si bawa ni ha. Itang ni kare kalilian na batita ibu bola. Ese ko ni roh malam tela. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.